jo abusuafo mo nim se ba ne se ensem a etwa ye hu ehia de ne nyina too much gh ana mo benya no ewo enu nti na dada ye se mo se mo subscribe na sasem ne ba afa ho wo behia se ensem a etwa ye hu ehia wo nso behu bi because emu nsem ne de e doso ebi wo ho ana akwakoye efutu nsem wo nso betimi ayi bi na de atu kotodwemu na wo nso etimi e de abo obra na wo behia se ubeye ahweye bi wo ho na won so wa ya ahweye bi e wo ho ebi won so na akwakoye reporting issues nsem ataisisi e wo abrono bi ni mo so won se e wo asem we de bi akon no etai koso e wo eye sa abrono we so a anase sa kwan we so a won so ubeye careful na wan kwan kofa wo ni nyina aha ana obenya no wo nti hu be yan so be subscribe na why sa so me de wo ko eye enensem no mo kai ni esi ye e wo fa hiase ho no ma na sentemu na enya ne se boat driver bi ana obi eku ni ya chese wato na nanom e won se do na dofo eye mobo yie papa abranti de na nkote ne ka mo anka okọ mo ni se boat driver o makwa akoye commercial workers ninti no se o gina no anampo so ofa o phone akoye online way no ofa o phone na sa o track no na aka che so bia o wa hanum se ene ni ya online o wa hanum se na o pese o free ha ekọ ha so no abe track o no we pie ho no afa o akwa ko pie bebi a wo kọ na branti online business bi no oye ana obi efre na che se o tracking no nya no obaye a nipa na efa no so o de nu kwa ko pie bebi no akwa ko fa ni speakers a onu de onim so akwa ko boa abranti omu kodu ho abranti na asem ne se onsi eye ubo boat driver no onsi na nka omeka no ho na nka onye de onkonko fa ni speakers ne embra no abranti esiye papa yo osi so akwa boa eye ne customer yi eye macheta na odi hide e de twitwa abranti ne ya just wo so twiniti kra every hon ma abranti ne ende de ame no ka se wontimi anye eye nipa ebiom na abranti ya ne din ababeto dwa a wonya 33 years old man ono head teacher of Atonsu based Roger Montessori Basic School ono ana ye Uber driver no na eya na opon school na Uber driver no de abata wan na Uber business no de abata wan ono ana de wato na nanom e won se do na abranti ono so onya 32-year old man chema te say ages ne de 1 year difference pe ana de omuntem 32 and 33 abranti first one na ye kunu no ono 33 years old ana ne okun we abranti 32-year old Rashid Ibrahim and the police for Adababetu Jasem omonsa aka Rashid Sunday yi ana omonsa ekoka abranti no mo ana omonya nti ye say abranti ya oye okun Israel eje menu no Uber driver na boat driver no o she o makache ho no mo nti police for eko tracke abranti no ana mo koche abranti na me no ka say na de abranti no ya chi ni ewie no ensem a omo bisabisa na nunu ensem o de tudwa etwa ya police for no say ono die ensem na manfo ka so no so say ono na Israel ni wo na chi ni de ntro onka woda na police for a omo ya very very experienced e wo madwuma mu omo nim ni omo ye no omo gusu probi abranti ya akosi se abranti ne ede no kware ne ebetu dwa mo nim comfort dem mo chi na nda o se ene me first time enye na nyamia ene yo beka kwa akosi nti wo wankasa wan hu business no mo hu se na tie wan hwe wo gya no ama na kwa ya adefofro asa so ede ache obi fofro na mu ana abranti police for no ebe hu emu nim die ni nti no omo probi abranti na akosi se o confess se no kware ono eneku abranti Israel yi na ni nyina ne se na si ensemo epiepie mu se ye rituals obi ku obi na odisikapuduo onya sikapuduo efrimu ene ho kaka wanu no di ebi echi ana che so obi etwe ne so otimi di nipa eti eba ende obema ne sikapuduo se na oku abranti ni ewie no te se asankofu bi eba ene eboni pusa ema odwane ye efri ohonomo nti eyewitness bi ohun no anoma police for ekoso a abranti ya mene wo kasem na DSP ana ASP Godwin Ahinyo onode ensemi ebetu dwese se ade police for omani abre papa ewo nkofo omukunkunkunkum nkofo ne nyina ne se amanfo adwuma omo ye so omo beye bi ene obekọ mo na nkwala nketenkete omutimi di beats
create bag or the year pass or the year pamba or the year we know the cocoa a market no to akola 10 years 12 years no yes I woni na was sua kakra bi efu and then bis making po de ni sua enye den obo obekwa abonten so wo memma kentin kapa no so ye business making paboy kumasi paboy bi no bomu no ye business bi no the two market no so tunton akwadro ntino youth no ene nkofo dodo na empeso mo do omo hye eye adwuma mu enso so no na omo pe quick money enu ntino mo nam so no mo kunkunkum mamafo enu ntino police for any abre papa ye say oh ho anu abaso awo de je so mo de wakwa kopie mu ewo omakache wo na ye so mama mmra ediwu edi ye pam na me na mo ka say Israel menu ne car na wa register no GE3170 GE3170-21 Toyota Vitz eno ne car na abrantele ekura nam so e ma ye de ye che no eku no ye na adofo ho behia say ensem a etwe ye hu ehwe de ye nyamu ensem ne de bepie mu a say nyamu efutu na ye so na ye fa ye emu efutu na de boy bra na ye ahweyie because ebi wo ho a wonim say ejuma hwe wo yo onim say de ejuma ana wo ye onim say de ejuma ana wo ye onim say papa ye ana wo ye obi afa wo me de wakwa kosi me de me say me customer na wo o say me meboa wo na me fa eye wo speakers ana wo nyema emegu me kan mu de ne kwan so ano no obi anka me ho ana obi anka ho die ese me de be kan ho na yetimi ye de ya de na nka ye wano ema ye mienu ni na me boa wo na so ne ekwa kosi eni eno na mamamfo dodo na abum wo ye papa ye bi no mu because so be papa na say tire boni ene de betu ya okade a na papa ye no wo ye akwakosi ehe na ye say eno ana mamamfo dodo na asesa madwen se ban papa ye mamamfo dodo na asesa madwen papa ye ho mamamfo dodo na esuo so me papa mamamfo because no be wie chukra no enkonkosi eyie amawo adofo ensema etwe ye ho ehia ebi ana mede ababeso mo wadwentwe efa eye ensem no atwo ewo ye comment section mu kama ewo buo ene ni die kwanso eye sanso mema ori enfi se oba subscribe to too much GH kai wo se eba ne nsema etwe ye ho ehia ne nyina aha ana mo benya no ewo na mede mu esien mo kai se eye ochade herbal center ai omo ana omo so ya se eye de eye program yi Bramo ochade center say bibia ehamo say yo oba na untimi enche ewo mpemu wo ye be ma untimi enche wo mpemu awo ensem ehaw say wo ye openi akwala odunso ewo keteso ni nyina oba na so ye won ma ode be boa na ne number ene da mu screen so mo frɛ no na mo nkonkoje ma yaresa aha na mede mu esie dese ne ebasa so ehia mede eni ekua broni makramo